Aka dostlar, bugün 3-cü günkü toydu berip жатышат. Kılıçbek dostumuz, kendisine asıl ballarımız. Maşallah. Qanday aka? Yaxshi o'tadi. Mana bugun 3-cü toy. 3-cü günkü toy ha, maşallah. Hayır oğa qandaysiz? Yaxshi yaxshi olib kelisizmi? Do'stlarmi, amansizmi? Aybek aka, qandaysiz? Yaxshi olib turibsizmi? 3-cü günkü toyga kelib turibsizmi? Charchabay. Maşallah. Allah demişsin yaşlar olsun. Aka bizsin toydun qalыстары mınakay. Qalыс qarap bergenler. Malades. Maşallah. Rahmat, rahmat. Hacı aka gelip turasiz. Mana aka, Asıl aka bugün 3-cü günkü toydu berip atat bizga. Rahmat. Sancar Aziz. Rahmat şularga akılbek. Yaxşı toy boldu mına Xuda kalasa mına. Konak kütkenlerden iman kılıp atır. Kızmattagılardı. Qo'shnasini. Maşallah. Rahmat aka. Rahmat hacı aka. Üç gün orada toy verdik. Kolumuzdan gelişince. Şöyle polnu konak bakkanda, hizmet kılganda varımızda da yazışıldığı üstüne bildirmiyoruz. Bizdenle Muratbek Tepesi'nin yazmaktan oşağa varımız razışılıklı bildiriyoruz. Kıllar hizmetimizden razı olursa ne? Allah razı olsun sevgiler. Rahmat, hoşanca yoktuk bekleriz sevgiler. Kalan, benim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذره وما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأحسنهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القريات إذ جاءها المرسلون إذا أرسلنا عليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا لكم لمرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين صدق الله العظيم
سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الحمد لله الذي هدانا لما يحب القرآن وجعلنا ولسان ربنا بالله تعالى رب الإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين өзің құдіретті жасың, өзің көріп тұрсың, өзің біліп тұрсың, біздің дуаларымызды қабыл бол. Я Раббул Аламин, пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям барлығымызға шафааттар нәсіп еткен болсын. Шул оқылғаннан Құраннан болған сауаптарды жами өткен мүминдерге, өткен мұсылмандарға, осылардың қатарында сол жерде қол жайып отырғанда өткен ата, ене әулетлеріне Алла Тағала рахмат қылған болсын. Амин. Өзгеше бүгінгі қылып отқан Ихсандың иелері Muratbek Uzcakbek, Farklı kızı Seydeli, Başımdayla Cakbek oğulları Avastı, Başımdayla Umarbek'ti, Cakbek kızı Merhaba Allah'la rahmetine olsun. Amin. Kalganların Allah'ına salamat kalmasın. Amin. Rabbana atina fid dunya hasenata ve fil ahireti hasenata ve qina azabannar. Rahmetke ya erhamer. Mehmanlar, Mehmet mehmanlar, kuş kepsiniz. Mına жақсы қызмат қылдыңар, мына бұл Ашықбек ülkelerдің тойлары бір айтып жеткісіз тойлар болды. Bir жерлерге барғанда біз мақтана болса, біз Сұмсардың қыштағынан келдіктер. Ошондай тойлар болды. Құдайым зияда қылсын. Енді міне дейтелік, сөзді көп сөйлеген менен болайды, жаңбыр менен жер көгереркен, дуа менен ел көгереркен. Jet adamın biri kıdırdı, şu Aşırbey ülkeye, Ülke yokken Aşırbey ülkelerine bir tatlı verip koyalım. Kutlu olsun toyunuz, жақсы oldu oyunuz, toyunuz toyga ulansın, dostların görüp kuvansın. Soyganınız koy bozun, kılganınız toy bozun. Bu şu жақсы toyuna perişteler ornatın, eşikteki korama ulak kozu koyt olsun. Her bir kılgan işine cetatan piri oldatın. Baskan yolunlar baysal duğ bozun, oturgan ordunar ordolup şar bozun. Korunar kıylu bozun, ömrüner siylu bozun. Telegeğiner ten bozun, ay günmenen ten bozun. Dilingen suğday tak bozun, oylagan oy, tilegen maksatыңарды Kudayım versin. Ömürdün gülü sol bozun, özgöçe kırsık bol bozun. Жақшылық girip üyüngerge, jamanlık moynun tol bozun. Neverenlerin oynap baktığında, jaynagan kızıl gül tersin. Cügürüp çıksa atalap, Çırgalı uşul dünyanın, açık bolsun gömülünger, uzak bolsun ömürünger. Жақсы sözge gülüp жүрgüle, üzürlü ömür sürüp жүрgüle. Assalamu aleyküm Aşırbey'e arbağımız, uzak ömürge kanbağımız. Azirke yaşımız neriste, aylanıp cürsün perişte. 90 yaşta tokdoloy, 100'den narı aşımız, aman bolsun başımız. 101'ge çıkkanda, tegelenip sıylaylıp, 105'ge çıkkanda, bu yaşına yübeley toylup berdep kıynaylıp. Kudayım beri ömürdü, kılımdar aşağı yaşanır. Bu şularda tilak kılıp, şu adamlar sana bergen patavuz. Allahu Akbar. Çok rahmat, mehmanlar hoş geldinizler. Albatta uşul жақшылық тойды қызмат көрсетіп, қонақ тосқандарға ушул тойлердің атынан жақсы bir той тамаша бар екен. Барыңыздарды Чоңқол ат майданына шақырабыз азыр. Ошол қызмат кылгандарға, атайын қонақ болғандар үчүн кичине тойлары ыраазычылык иретинде кичине тамаша кылып берет экен. Барыңыздарды Чоңқол ат майданына шақырабыз. Рахмат. Çok rahmat келгениңиздерге. Чоңқолдо көрүшөбүз. Өтө бериңиздер. Достор, ушинтип Макей Асылбек экебиз баш болгон
Аширбеке, жалпы Мұратбековтер қызмат қылған туғандарға, қол қошназына, елі жұртына наушынтіп, жақшы тамаға шойыштырып, елді сыйлап, дағы бүгін 3-ші күнкі тамашасын тағыр айтқанда ұлағын өткөріп бере тұрған болып отатын әке достар. Ассаламу алейкум, ақсақал, мәлейке қандайсыз? Жақсы бі, жақсы алып келдіңіздер бі, Құрбан әке, балбан. Мұна бүгін Мұратбековтер үй білөзі, Асыл әке баш болған, Аширбеке баш болған. Ушул кишилер үй білөзіменен біздің бүгінгі кечеги күнкү ыйыксаң болду, 4-5 чоң той болду. Анан кейбір себептер менен тойду эртерээк токтотушту. Баягы бираз кырамдар болуп кеткендиги үчүн. Анан мына эми бүгүн ушу конок күтүп кызмат кылган жигиттерге ушу биздин Алаука территориясына, Сумсар айылына, бардык ушу Алаука территориясында кошуна айылдарга конок баккандарга, кызмат кылгандарга бүгүн ресторанда чай берип, тамак берип, мына бүгүн 3-чү күнкү улагында өткөрүп берип атат. Малейке ушул Асыл экеулерибизге кылган иштерине жана бүгүнкү тойго, палбандарга бир өзүңүздүн каалоо тилегиңизди айтсаңыз. Мен каалайт элем ушу Мұратбековтердин үй бүлөсү абдан жакшы кылды. Бул эл журттун намысы, ариети, кандай сый, ыза турмат, бүтүн даңкын көтөрүп, өткөндөргө Куран окутуп, балдарга оюн кылып берип атат. Кудайым ушу жакшылыгын эч убакта үзбөсүн, эл журтта тынччылык болсун, ынтымак болсун, жакшы болсун. Ар менде шундай жакшы ийгиликке жетишсин ушуларга окшоп. Бул деген бизге сабак болуп атат, бул деген бизге мактана турган сый болуп атат. Кайсы жерге барсак дагы ушул элдин журттун намысы, ариети. Ошон үчүн мен каалайт элем, тынччылык, ынтымак, жакшылык бүгүнкүсү дагы жакшы өтсүн. Мына бүгүнкү дагы кызмат кылгандарды куру койбостон, бардыгын ордуна коюп, сыйын сыйдай, узактан келген балбандардын баарын сыйлады, аксакалдарды сыйлады, чайын берди, ашын берди, жаткызып, конок кылып сыйлады. Мен эл журтка да рахмат айтам. Эл журт ошол келген бардык меймандарды ордуна коюп күтүп алып, мына бүгүн дагы кече бүгүн биз сүйүнүп жакшы өткөнүнө. Эми той эрте бүткөнсө балбандар өздөрүн кылды. Бул тойдун ээсинен эч кандай күнөө жок. Туура. Түшө салып, жата салып, бардыгын сал оюнду бускандан кийин бул тартип ушундай болот. Бул эрте бүтүргөнгө эч капа болбош керек. Туура. Каалашынча берди, чапканы да алды, чаппаганы да алды. Тегезин да таштап койду. Тегезин да таштап койду. Экөөдү ташады. Бул дагы шунчалык жакшы. Бул деген ынтымак, сый, элди сыйлап тапканын сыртка таштабастан элге алып келип берип, бөлүп берип атат. Мен каалайм ушуларга ден соолук, үй бүлөсүндө бакыт, ушу өзүп аткан кечеги шүкүрандырган балдар дагы ушундай абаларындай, акелериндей ушундай сыйлуу болсун. Кудайым ушу сыйдан, жакшылыктан буларды эч арыбасын. Булардын катарында ушу эл журттагы жакшылыкка, ийгиликке, ден соолукка, тынччылыкка. Атасына рахмат ушуларына. Балбан эке. Шунчалык той берип, аш бериш, өзү эки адамды бери келип, решиттин өзү кыйын. Шунчалык элге журтка аш берип, чай берип атыр, ушуларга да рахмат. Атасына рахмат ушуларга. Бизге да барды ушу элге насип этсин ушундай тойлор. Амин, амин. Алла жакшылыгын берсин. Рахмат, урматтуу көрөрмандар, урматтуу жылкы сүйүүчү достор. Бүгүн мынакей Мұратбековтердин үй бүлөсү, Асыл экөөбүз баш болгон, Аширбек экөөбүз баш болгон иши кыза үй бүлөсү менен дагы кызмат кылган жигиттерге, ушу айылдаштарыбызга, эли журтубузга, өзүбүздүн балдарга кыскасы бүгүн жакшы оюн өткөрүп берип атат, уюштуруп берип атат. Ушуңузда да чоң рахмат. Азыр могу экрандын алдында турган күлүк аттар биздин Майдан Ханыбек деген экөөбүздүн жылкылары мынакей достор. Ушу аттарды жакынырактан тартып бир көрсөтүп коеюнчу мынакей, машалла. Бүт кыргыз жылкылары окшойт, машалла, кара байырлар. Мейз экөөбүз баш болгон, Мөдөш Балбан, Акан эке мынакей достор. Машалла. Мынакей достор, Ханыбек экөөбүздүн аттары. Торат, машалла. Чаткал деген жылкы мынакей достор. Мөдөш Балбан үстүндө. Мейз экөөбүз чемпион, машалла. Сурат мынакей. Lexus, Басмачы, Корс, Тайсон, Байтору, Гүлсары, машалла, мынакей.
алгандар, бир көңүл ачып, отун кылгандар, келиңиздер. Атайын ошолор үчүн той элери ыраазычылык иретинде мынакей ушу тамашаны кылып атат. Андыктан анча палбандар трибунага алып келгенде алып келесиңер. Биз ушу улакты жакшы көргөн, бирок улак чалбаган адамдарга анча өңөрүп кичине көңүлүн көтөрүп коелу, туугандар, бир кычыгын кандырып коелу. Андыктан барыбыз кулаңыздар бизде болсун. Барыңыздарды бул жака чакырабыз, келиңиздер туугандар, аттучандар. Илас Балбан каякта жүрөт? Илас аке. Илас аке келип коюңуз, трибунага келип коюңуз. Бүгүн форманы кийесиз, өзүңүз билесиз, кроссовка менен чыга бересиз го дейм бүгүн улакта. Жалабат 89 дейт. Машалла. Келиңиздер. Şu toy ellerinin sıralar boyunca uşul bugünkü 4 dekabr, 5 dekabrındaki jakşı çoğun bir samalık boldu aylığızda. Aş boldu, jakşı çoğun toy boldu. Oşol toydu kızmat kılgan bizden aylığızdan, koşun aylığızdan jaşlarına toylar ötü razı olatat. Oşunda ele oşol toyuzda, aşımızda konok bakkanlar kadamdaki toyları razıçılık iretinde oşul bugünkü tamaşanı kılıç otat. Hazır şu toy esi şu Sancar dostuma mikrofonu vereyim. Anca erejeni özü düşündürüp koysun ha. Barыңыздар. Assalamu alaikum. Uzak жақындан келген қонақтар. Мынакей бүгін ушинтип ушуменен эсептегенде 3-чү күн. 3-чү күн ошол жерде кызмат кылган, биздин үйдө кызмат кылган, конок баккан элдерге, жаш балдарга, эми арасында аксакалдар бар, ошолорго бир оюн күлкү уюштуруп берели деп чечтик эле. Анан бул жерде маселе мындай: чоң палбандар, капа болбоңуздар. Чапсаңыздар чаба бериңиздер, бирок чоң палбандарга пайге жок. Жалаң бул жаштардыкы да. Жаштар, үйдө кызмат кылгандар, ошолор бир черин жазып, өздөрүнчө но жерде оюн күлкү кылсын деп чечтик да. Ошону бир айтып өтөйүн дедик эле. Ошон үчүн эмнеде бири-бирибизге капа болбойлу, туура түшүнөйлү. Эми кечеге окшоп мындай эмнеде кичине ызычуулар болгон күн өзүм катышпай калдым. Чоң пайгелерди эле алып, ошону мындай чачыратып, пайгелерди бирдей кылып эле койгонбуз да. Чоң пайге деле жок негизи. Өз негизи жаштарга деп уюштурдук эле. Жыйынды эле алхамдулилля болуп калыптыр. Анан чоң эле болот окшойт. Ошон үчүн туура түшүнөсүздөр, Жип тиек салган, дагы ошого окшомун эле майначилер бар экен, көп разбираться этпейм го, ошолор деле эсеп эмес. Ошон үчүн таза чабып, колдон келишинче пешене термей менет кылыңыздар. Ошо чыккан пайгеңиздерди алалдап алыңыздар деген эле ой. Ошол эле. Анан кийин правила түшүндүрүп койчу. Правила. Кечегидейле. Кечегидей. Мынакей дагы пример. Мына бу жерде коноктор деле бар окшойт. Пример кылып ала турган болсок, мына өзүбүздүн местный палбандар, бирөө аты чыккан, мына Ильяс Палбан. Улак чаппайын деп бул деле түшүндүргөнбүз. Мында бу жерде Акылбек Палбан турат. Өзүмүкө мына Улан Палбан турат. Булар ушуга макул бар эле. Үлгү катары менен ушул жерде турушат. Барыңыздар көрдүңүздөр, Анан ошо кечеги правиласы ошо кечегидей экен. Жогору эле. Судья коюп койсоң шайлап. Бирөө мында судья Улан. Акылбек Мына аласыз туугандар. Мына Ильяс аке, Улан Палбан, Акылбек Палбандар бүгүн главный судья ушул, главный биздин палбандар. Анан чоң палбандар ушу жаш палбандарды караштырып, айландырып, көңүл ачып, үйрөтүп дегендей. Анан туугандар барыңыздарга ийгилик, атыңыздардын жал жеңил болсун, билеңиңерден күч кетпесин. Келиңиздер, ким бата берет? Бата кылып туруп. Байрактарыбыз. Акылбек Палбан. Байрак бар болсо алып келгилечи, ошо трибунада бар бекен? Трибунанын ичинде байрак болсо алып келип бериңиздер.
студияда болып тұрады. Мынакей достар. Хорошо, байрақ жоқ болса, мынакей Илияс аке, Улан палван, Ақылбек палван, мына өзүбүздүн Сумсардын жергиликтүү дагы жаштары бар, активисттер, карап турушат. Баштайбыз да. Ким өңөрүп таштап келсин? Теке жерге түшкөндөн кийин айтылат, а? Байга. Барыңыздарга омей тугандар, оматыңыздарды берсем будай талам. Барыңыздарга ийгилик. Бали, жакшы балдар экенсиңер барыңар, действительно. Той иесі Кылыч мырза, Акылбек Азеке бул жака келип. Күчүң үстүнөн ап кетти Муран аке, ылдыйкы бар экен мынакей достор. Аз таштап берет. Таштады. Мынакей. Тойдун башын тай менен баштайбыз, келиңиздер. Ким жеттирсе бир той тугандар. Чүлегиле. Теке жеңил тугандар. Андыктан ынтымакташсаңар барыңарга байге жетет. Мынакей баш байге, мынакей биринчи байгебиз. Ылдыйкы марага таштайсың. Той эсинен бир тай тугандар. Машалла мынакей достор. El gözün çapsın. Çüdegile falmanlar. Stüdyolar karap koyalım ha. Oylandırıp. Talaşağız, tartağız. Bugün ulakta tarta. Çıdagan çavuş gerek ulaktaçı. Ildığı maraga jetkiziş gerek. Jetmese çok tay. Tartkıla. Ildığı maraga jetkizkendiğe bir tay. Stüdyolar karap durağız. Судьялар карап турабыз, эсеп болса, судьялардын бири келип коюңуздар трибунага. Бул жактан көрмөйт экен уже бизгечи. Акылбек бизге кол көтөрүп кой болду. Эсеппи? Эсеп экен. Ака бул жака кел. Жакын кел. Каяктын балбаны ат кимдики? Башаттан. Алишер балбан мынакей. Мынакей биринчи сорунга биздин Ала Бука району Акбашат айылынан Алишер балбан бир тайга салды тугандар. Колшоолор машалла деп коебуз. Молодец. Ат өзүңүзгө аттын аты кандай кличкасы барбы? Маршал. Кандай? Маршал. Маршал экен тугандар колшоолор. Аббали. Атын азаты жау. Маршал биринчи жолу мынакей. Биринчи сорунду. Байгени бергиле. Молодец. Поездна байгенин бергиле. Молодец. Ким жорку марага таштаса той ээсинен бир велосипед тугандар. Палвандар аракетиңер кылгыла. Жорку марага $300 велосипед. Чуда келе. Машалла. Ал шерке трейд алдыбы? Только такымдап келебиз.
Aka dostlar, Jomor Qumar kelib boshladi. O'day Qumar Alisher Polvondan bo'ldi, o'zining Marshal degan atından maşallah. Tribünaga olib kelamiz, mashinaga olib kelgilar polvonlar. Bunday Alımızlarda Çoğun Polat Meydanı'nda bugünkü Asad Palvan Albay, stop. Teken uğraya kalkama. Asad Palvan. Teken almalı. Palvanlar jakın geliyor bu jaka. Sizler ben Süleşe tarafı bir iş var da. Asad Palvan, Alapkar rayonu Akbaşat ayından Asad Palvan. Atı aytıp koy. Asad, atın жазып koyun. At. Bayrakta alıp. Alabukadan bakıp akemizin koy kürün degen kayban atı menen, ha? Malades. $300 velosiped. Hazır kılıç özü. Hazır kılıç söyleydi aka. Toktap durun kılıç söyleydi. Sancar söyledi siz yok elesiz aka. Öntümaqtaş çağızыңар. Bugünkü toy jalan jaş baldarga eken. Nake baş baygengер даже машина деле бар. Hazır şu toy ezi биздин бир эки палван өзү жоктомой бар экен. Өзү азыр мына сөз сүйлөсүн. Assalamu alaikum. Ушунчалык келипсиздер, сиздерге рахмат. Дагы бир айтып өткөн турганыбыз кызматты кылдыстар. Биздин жүзүбүздү жарык кылдыстар, сиздерге рахмат. Пайгенин чоңдугунда мез экен да. Эң жакшысы ошо. Тамакта эмес, кабакта дейт экен го. Биздин кабагыбыз өтө сонун болду. Чындыгында тойдун көркүнү сиздер ачып бердиңиздер да. Эми бүгүн бул биздин каалоо эмес. Жаш балдарга ушундай жаш балдарды чаптырайлык, ат карагандарды чаптырайлык деген бул биздин каалоо эмес. Биз ондетип өзүбүз бирдеке дей албайт экенбиз. Бул элдин каалоо. Тура түшүнүңүздөр. Эки күн чаптыстар, а? Одан эч капа болбоңуздар. Ошо элдин каалоону эле аткарып атыр. Ошого дурус экем, эмне дейсиздер? Колдогондар барбы? Бизден капа болбоңуздар, а? Биз тарап талаша албайт экенбиз бул учурда. Бүгүн деле чоң байгелер коюлат. Анан кече ушундай учурлар болду да тойдо. Өзүңкүнү өзүң сыйлабасаң өзгө келип сыйлабайт экен да. Туура. Бир учур болгон жок, 4-5 учур болду да, бирок биздин палбандардан айлансаң болот да. Биздин палбандар калгандарга үлгү катары эле болуп калды. Ошолордун бирөө баштагычы Акылбек палбан. Өзбекстандан деле, Казакстандан деле ат жыгылда эсеп кылат. Бирок бизде ондай тартип болбойт. Ошо нерсе менен биз ат жыгылда эсеп эмес деген элек башта. Ошого кече Акылбек даңгел көтөрдү, бирок жыгылып калды аты. Көрдүк а бардыгыз а, күбөбүз а. Ошого ол мезгилде жок дей албадык, бирок азыр ушундай возможность бар да. Ошону бир жоктоп койгонго уруксат этсиздер. Молодец. Ошондой эле мен өзүмүн жиеним Кадыр, сага да чоң рахмат. Тартышпадың, талашпадың, кетип калдың. Илаз эке, сизге деле рахмат. Мына ушул өзүбүздүн жергиликтүү балдардын да кылган тарбиясы, алган тарбиясы бул Кыргызстанга үлгү болсо деле болот да. Ошого ушул жерде өзүбүздү жүзүбүздү жарык кылып алайлык деп турушуларды чакырып койсок. Берсек адам. Ошол Акылбекке аталган төө азыр айдап келет. Акылбек төөнү сага сунушат. Молодец. İlazekege bir topaz verdik. Kadırdı dile joktodu. Kadır jem, kana Kadır? Ya ulan men iki samanda turat. Ya bol eko bola.
Ben qarab yuraman chip baylaganda. Anan toyçılık bolуп туруп кичине кемчилик деле болот экен да тойдочу. Кече чоң балбандарды жоктоп 7 дуандан жоктодук. Көрдүңүздөр, күбө болдуңуздар, а? Ошонун арасында калып кеткендер деле бар да. Ол калып кетпеген, калбаган жазылган, бирок дептердин арка жагында жазылып калган да, калып кеткендер бар. Ошолордун ичинде Рыскул өзүбүздүн атактуу балбаныбыз бар да. Ошонукун бир калыс кылып туруп Рыскул экенин атынан бирөө чыгып койсо, ошону берип койсок жакшы болот эле. Бар, каласы бар. Кожомкул балбан, Кожомкул келип коесуңбу трибунага? Чыңгызга берип коёр, Чыңгызга. Көксеректен Рыскул эке ГАИнин өкүлдөрүнөн бирөөңүздөр чыгып коюңуздарчы. Чыңгыз. Ошо бир энди пата берип туруп, пата менен баштасага айтылат. Нурлан сертификатын дагы алып кетти досум. Азыр бирок алып келет, айтып койдум. Умрага сертификат Нурланга деле аталды, бул укпай калыптыр ортодочу. Мен өзүм жеткирип коеюн деп убакыт таппай калдым. Ону деле тура түшүнөсүздөр. Ошо анан дагы Казакстандан келген меймандар доорганага деген $500 коюп берген эле. Сайып бергилер, бизде убакыт жетпей калды агачы. Ошондой эле Жахангир Хажи деген Өзбекстандан $1000 коюп бериле, ого да убакыт жетпей калды эле. Ошого $500 доораганын атынан Жахангир Хажинын атынан $1000 пай кетиле бүгүн каралат. Машалла. Ошондой эле жүзөгө чыгарып койдук. Илгиз Көкбөрүнүн Жаллабад Көкбөрү спорт Көкбөрүнүн президенти ол деле бир төө коюп берген, ол деле коюлат. Манас Ниязов ал да бир төө коюп берген, ал да коюлат, Кудай мырза. Шамшар эке Жапасалды ал да төө коюп берген, ал да коюлат. Машалла. Мынакей достор. Ошолорду биз карзыбыздан кутулуп коелук деп айтып коюп атыр, капа болбойсуңар. Рахмат. Калып кеткендер, дагы калып кеткендер бар, капа болгондор бар. Бирок азыр биздин мээбизге уже мындайча айтканда эстен деле чыгып кетти. Onu списокте бир сыра карап туруп, onu деле сразу пайга коюлуп аткан үчүн атап өтүп кетебиз. Рахмат, молодец. Айтылган долларлар бөлүп коюлат. Малик ага бир дуа кылсын эми, а? Малик ашта келиңер, бир дуа кыласызбы ким? Могу атактуу мына чаап жүргөн балдардыкы эсеп болбойт экен. Капа болуш жок, а? Жок. Эми жаш бала болсо сакалдардыкы эсеп. Нурзеке, Кыязеке, Мырзакармекелерге бир-бирден коебуз, эсеп булардыкы. Коебуз. Анан могу фойегеден айтып атыр. Нередеги? Атын айтып кое берейин, Эрмек, ушуларга ошондордукы эсеп болбойт экен. Эми жаш бала катары көрүнөт. Болду, энди баштайык, а? Малик ака бериңиздер. Бектур келип туруп таштап берсин. Билөөңүздөр дуа берсеңиздер, Бектур келип туруп бир таштап берсин. Бир дуа. Кел. Малик ака келиң. Бектур атың үчүдө, Бектур. Yok, Ermek kapa boldu, çava ver. Bolgan payga çok kapa boldu şokta. Oşun durap şunaylı. Yaş ballar düğüne payla. Bektur atın üçüde tezdir ağam ben. Üçüde. Katırak üçüde. Tuğanlar bugün abdan жақсы söz aytты. Бұл анчаңыза жерде бұл сөздөр айтылбайт, айтылса тура кабыл алынбайт. Бирок эң жақсы сөз айтты, мен ошого миң калла разымын. Давай. Онун көтөрүп билеңи, тилеклеңи, айдай аркырагыла, судай шаркырагыла. Ушул жақсы той кечеги жақсы өткөндөй жақсы өтсүн, кыран булбагыла. Бардыгы ынтымакта болсун. Ушул үй бүлөгө ден соолук, ишине ийгилик, нетижеде кабыл болуп, мурадасы болсун. Амин. Allahu akbar. Yaşayın. Молодец, өтө сонун дуа болду. Тугандар азыр
ылдый мараға жеткізесіз, ылдырақ таштап беріңіз, жоғырға алып келеміз, а? Жоғырға алып келеміз. Теке жерге түшкенде байгені айтамыз. Ынтымақташылар, уқытылар, байге аябай көп. Особенно жаштар бүгін бір құрсант болып кетсінші. Бауыш! Чуда балла! Бали, молодец. Асад, молодец үкем, құт болсын. Ылдыға ташта. Бектор, ылдыға таштаймыз, ылдыға. Палбандар тақымдап келеміз, тақымдап жоғырғап келесіңер. Тақымдап келесіңер. Текені ат жалын ашырмайыз. Жерге түшті. Палбандар жоғырғы марағап келесіңер. Машинаға жақын. Текені тақымдап келеміз. Кем шығарыза тойесінен $300 гілем тұрғандар мұнакей. Чөне келе, ынтымақташ қыла. Мұнакей. Tööde gelatат make dostlar. Tööler gelatат. Çamda qalap albanlar, ıntımaqtaş qıla, gün geçtep ketet. Baygelerdi uqtu var, aябай көп. Na baş bayge dazı 07 var avtomaşina, Jiguli. Töö gelatat make, can başlap make dostlar. Avtolar 20.07'de turat make. Bektur balvanındaki hazır öngör taşlap kelgen Bektur balvanға toyesine $1000 toğanдар. Bale. Молодец, аз екенді олы toyesi. Bektor? Bektor. Çap kılayım, ғана öneriler görsetkile. Çap, hüküm. Palbanдар, мынакей чоң palbanдар, кішінекей palbanларға. Жоғар құмары, машинаға, трибунаға жақын таштайсыңар. Toyesinden $300 gülüm. Arza, palbanlar, toyesen $300 gülem tuğanlar. Maşallah. Gel atat. Haydan çoğa gel. Moskvadandaki dostları rubl kotargan eken, hazır böl veriyoruz. Rubl, dolarlar böl veriyoruz bugün, jalan. Hanıktan $300 gülem, üstüne 1000 rubl doğulata toyası, palbanlar çoğurga, tribunanın aldına. Alып келеміз. Сыйлағыла, действительно, жалаң жаш балалар. Келешегіңер кең болсын, ынтымақташқыла. Ынтымақташқыла, байге өте көп, ұқтыңар тоезінен. Андықтан ынтымақташқыла барыңарға жетет байге, действительно. Чудегіле. Чуда, трибунаға жақын алып келеміз. Трибунаға жақын. $300 gilem bilen üstüne 1000 rubl nake dostlar. Maşinağa alып келеміз, maşinağa. $300 gilem üstüne makey 1000 rubl doğuldu toyası. Maşinağa alып kelinglar, maşinağa. Taqımdap kelemiz tekaydı. Balimda bugün barlık kursant bolsunçu. En жақшы балдар екенсіңер, действительно. Келіп атат. Машинаға алып келеміз, машинаға. Машинаға алып келеміз, palbanдар, götür. $300 gilem üstüne 1000 rubl tuğanlar. Машинаға алып келеміз, машинаға. Tribunaға жеткізмесің, есеп. Çok sen benim Attı gayrıca, at jeteleci ben maşinağa duruyorum. Молодец, çoң palvanları böyle keçeyin kandırıp atır da. Çoң ulaqta bolğon судьяларыбыз. Tribunaga жақын келіп тұр бұлай. Судьялар, тойларында сіздерді жоқтамай бар екен. Keçегі судьялар, Мұрат еке, Рүстем еке да, кімдер елі? Трибунаға жақын келеміз. Машинаға алып келіңдер, текені машинаға алып келеміз. Чудегілі балбандар, ынтымақташқыла. Nereden тұрасыз? Сіздерге отдельно под музыка, братан, да, нормально. Қойын детін әке, музыка қолды. Музыка қойып қойыңыз, Әнеге судьяларды видеоға тартамыз. Бар болыңыздар, судьялар, мінекей, ең...
Geldim eken, Murat eke, Kara ekemiz, stüdyalar var eken eke. Keçe ayay 4-5 toyuz жақсы öttü. Anıktan sizlerge çoğun rahmat, ardayım kalıstıklı jaratıp jürörüңüzler. Iransılık retinde toyları neke $200'dan çok tapmaydı doğanlar neke. Bar bolуңуздар stüdyalar. Maşallah. Parakıldık akçargan stüdyalarımızga tereң ыралчылык, актык каран деп 4-5 ай ой жақсы түрүп беришти тойду. Palvanlar çüdegile. Çüdegile tribunaga jakın alып kelebиz. Küçüğün, malades. Tribunaga jakın alып kelebiz. Azamat. Tribunaga jakın alып kelebiz. Tribunaga jakın. Attın aldaşmagıla em, boldu em. Kişine ısap kıla palvanlar. Tribunaga jakın em. Kimde gel atat. Maşinaga jakın alып kelgilечи. Maşinaga jakın. Çoң palvanдар мындай жаш palvandарды жетелеп жеткизип койгула анча-мынча. Ey, соопчулукка деле. Palvandарды машинага жакын жетелеп койгула мындай. Соопчулуккачы. Кайтар дүйнөдө эртең силерден бирөө жетелек. Аттын алдын ачмагылачы, аттын алдын. Жетелечи бирөө, жетелечи. Чүйдөгүлө palvandar. Hey, ынтымакташабыз. Жерге түштүбү, түшпөдүбү? Жерге түшсө айтып койгула, түштү деп. Жашыл спортивкадан келип жатат. Кепкада. Жашыл спортивка ак кепкада жүрөт окшойт, теке. Жетелеп келгилечи ошо palvanды, жетелеп келгилечи. Ой, бүгүн жыйын кечегенен эле чоң, бул не эле? Жөө жүргөн palvanдар, этият болгула. Ат уруп кетсе, десетеле бүгүн эч кандай медицина кызматыбыз жок. Андыктан көрөрмандар эки чекеде көрүңүздөр, күнгө эле тескелетип тургандар сиздерден сураныч. Аты менен атты алып келгиле трибунага, Нарбаш. Ошондо туруп Камера ачып. Жошурагы алмаштыраган да. Palvanдар, чоң palvanдар жетелеп койгулачы, илесеке. Яны бир palvandardындай бир пачиндерин ачып коюңуздар да бир мындай бүгүн. Жогору алып келебиз, Мара, мына трибунага жакын алып келгиле эсеп. Ылдыйга эсеп эмес, жогору алып келгиле. Дөөлөт palvan кетти, Кудай кааласа анакей аты минип. Азыр ушу дөөлөт чыгара турган момент. Чүдө palvan экөө. Oyaqa par, oyaqa. Nar sal. Mayk lazım. Rahmat. Dostlar kettim da jogorga kettim da dostlar. Hey, gel orada. Hay. Жерге түштү biz gördük esep. Жерге түштү esep. Ulan palvan. Ha, Can. Esep emez, ulan özdükü. Mınдай. Hazır. Oğa bersene dandırıyor dedik. Palvandar. Bir $300 kilo üstüne 2000 rubl. Mana ke 1000 so'm boshildi. 1000 rubl qo'shildi. Ылдыйкы барага жеткизесиң, ылдыйкы барага таштайсың. Ылдыйкы барага таштайсың, судьялар карап тургула. Ылдыйкы барага жет. Teker bir takım oldu, çağla turgan boldu. Ылдыйга.
Kim ele bu? Ah, Aşirbek en balası. Ermek. Ermek nese kulmayı soğutadılar o. Ildığa den aka, ıldığa den. Ermek balvan. Vur. Sudyalar ne deyip oldu gene mi? Ah küçüğün Badoş takımdadı. Bunlar dostlar. İlham deyip. Sayapkar İlham mı? Ha oşol. Olake dostlar. Olake dostlar. Ulan palban joğorkuma marraga urdular, biroq esep albady. Toy eleri öz üstükü dep. Çoң palbanzın dep esep kılbadılar. Dağı kayra egerge basıp kalıptır. Takımdap kalıptır. Dostlar, ıldığa qarab sürülüp oturup ıldığı marradan ötüp maşına jaqa gelip kolma-kol dar bolup işi kıza uşu jerge geldi. Ana böyle ölçü qaysı palban joğorku marraga alıp baratken. Ah, Sapaş takımdadı, Sapaş. Krasavçik. Okey dostlar, sürüldü. Joğorku marraga qarab. Ah, küçüğe. Ketdi. Sapaş, krasavçik de. Çok. Düşürüp koydu. Ay. Bakın dostlar. Bugün bir takım bolup iki teke taşlamay boldu. Biröö toktogonda biröönü çabat. Ak futbol kaçan git alıp kettim bakın dostlar. Lan. Mez olma jetele kal. Ket dostlar ket. Hayyo. Ay. Hay. Esef şu olalım esef. Malades. Esef ayla zaka. Kasıp alvan. Kamsol, Alamukar rayonu. Kamsol ayından Kasıp alvan. Maşallah. $500 xalatnike saldı toğanдар Kasıp alvanға. Malades palvan. Şu deyizіңер. Ынтымақташасыңар palvan. Kasıp at kimdiki? Ökül atası Хан eкен atı. Kayman atı ne? Bay Törü deydi toğanдар. Nake çekti lazım. Toyqaradan alıp ketesің. $500 xalatnike toydan ketadi. Ылдыйкы марага жеткиресиңер тоғандар. Той эси мынакей Азиз акебиздин достору, классташтары 84-жылкы балдардын атынан бир той. Ылдыйкы марага жеткиресиңер. Достор, Kasıp alban жогорку маррага кайылдат такымда болуп келди мынакей. Эми ылдыйкы маррага
dostorunun atынан bir tay aytayım dostlar. Nake dostlar, dostların atından bir tane aytıldı. Ылдый кымарга жеткизсе. Кайсы балбан алып келеткен чогуу көзөтөбүз. Нake кел атат. Bir takım чабыл атат нake достор. Ылдыйкы жана жогорку кымарга кылышып койду. Köpörün gibini koyulup başladı nake dostlar. Bir gündük çoğun alaman ulak bolup atat nake dostlar dağı. Baygeler oşonda öyle sayladı. Maşallah toy bergenlerge rahmat, Allah razı olsun. Bizge de ушундай toy beriş nasip olsun dostlar. Gel atat ылдый кымарга. Benim adımda gel dostlar, atacını alıptır. Ama keçiğine sürülüp gel atadına gel dostlar. Küçüğün. Maşallah. Vur! Vurdum nake dostlar. Ay maşallah nake dostlar. Qaysı palban? Konake? Ömüş. Dostlar, ылдыйкы маррага азыр биздин жой белен Ömüş palban экөөбүз таштады эле. Чоңдорго берилбейт. Бүгүн жалаң жаштар ойноп чабат деди. Болгону аксакалдарга bir коюп бергенге bir коюп беребиз дедим нake достор, аксакалдарга. Баяс балбан деп калдым нake достор, баяс балбанда окшойт. Dostlar, сүрүлдүм нake ылдыйкы маррадан. Жогорку маррага карап кел атат нake достор. Ay, dağıtımda alıp kaldım nake dostlar. Palbandın atı özü çıkıp geliyor atat. Bayas palban eken. Cügönüş bırılıp kettir. Döndü aşıp ettim nake dostlar. Urdu öyle hazır beyaka. Cana? Dostlarından koyulgan bir taydı bulaldı. Maşallah. Nake dostlar, Орозу көбүстүн Бүркүт деген атында Ашым эке ылдыйкы маррага жеткизген экен, жана аттын ичинде көрбөй калдык чаңда. Кандай болуп калды Ашым эке? Жогорку маррадан сиз алдыңыз беле? Сүрдү мен алдым эле. Ne oldu? Dardardan urup alıp barısın mı? Жақшы. Той шерім болу атау? Жақсы, той. Нake Асыл экөөбүз баш болгон, Аширбек экөөбүз баш болгон, Muratbekovдердин үй бүлөзү мына 3-чү тойду берип атат. 3-чү күнгү тойда. Өтө ширин той болуп атат. Ашым экен бүгүнкү тойго бир калоо тилекти айтасыз. Эме ушу Асылекеге рахмат. Ушунчалык неме кылып, Намаз экенин балдары уюштуруучуларга өмүрүнө береке берсин, дайыма тапкандар тойго берилген. Ушундай Кыргызстан тойчуда байлар болдум. Мындай байлар жок. Ушундай тойлорду берип атыр. Рахмат. Бул менен сыйлыктанабыз.
Muratbek babamga ömür uzun bolup, ne tilek maksatına jete bersin. Rahmat aka. Bileğinizden küç ketmesin, çaba verin aka. Okey, Oros ini üstün Bürküt degen hayvanatında көп attan aka dostlar. Assalamu alaikum, İlgis Balban. Wa alaikum assalam. Aman sen saq salamat kelip kaldın mı? Ооба, kelip kaldım. Maşallah. Бүгүнкү мына эми Muratbekovдер үй бүлөзү 3-күnkү тойду берип атат, коло кошуна кызмат кылгандарга. Деги эле 2 күн, 4-5 күnkү тойлор жөнүндө айтып, анан бир дуа кылсаң. Жеткизгиле балбандар трибунага жакын алып келгилечи. Өзүнүн бир туугандары менен аталарына аш берип, энелерине Кур'ан окутуп, артынан улак кылып берди 2 күндүк. Кудайга шүгүр, Кыргызстандын Булуң бурчунан Мемин деген балбандардын баары келди. Өзбекистан, Казакстан, Тажикстандын балбандары келди баары. 2 күн конок болушуп, жакшы улагын чабышып кетишти. Машалла. Анан мынакей бүгүн 3-күнгө деп атайын кызмат кылгандарга, өзүнүн элине, өзүнүн өрөөнүнө дагы бир улак чыгарып берип атат мынакей. Бүгүн да соорундары кечээкүдөй эле коюлуп, Кудайым буйрса жакшы, тынч, аман-эсен болуп атат. Ушул Асыл экебизге, жана бир туугандарына, Гүлс экелерибизге, Шамшат экелерибизге, Ганыбек экелерибизге, Максат экелерибизге баарына Кудайым ден соолук берсин. Амин. Кылган ихсандар баарын кабыл кылсын Алла таалам. Амин. Аман болсун. Ушундай агаларыбыз Кыргыз элинде көбөйө берсин. Улуттук спорттун даражасын көтөрө берсин. Сага да рахмат Илгиз, ушунчалык келип, биздин Кошуна районунан келип, өзү негизи Көкбөр федерациясынын Жалал Абадтагы жетекчиси сенсиң. Ушундай калыс карап берип, эки жактан келген конокторду сыйлап, колубуздан келишинче ушундай кызмат кылдык. Сага да рахмат. Элге да рахмат ушунчалык. Келип берген меймандарга да рахмат. Сиздерге рахмат. Кел албай калган анчамчылар сиздердин эфириңиздерден көрүп, бизге Казакстандан бери чалышып атат. Биз укпай калыптырбыз дейт казактар. Көпчүлүк укпай калыптыр, 600 деп угуп алыптыр да. Байланышып келе албай калышты. Балбандар чүдөгүлечи, ынтымакташкыла. Чоң балбандар жетелеп келиңиздерчи, бизге жеткизиңиздер трибунага. Негизи могу 4-5 Тоясынан мекен ким трибунага жеткирсе $500 холодильник туугандар. Так, стиральный машина. Холодильник эмес, стиральный машина. 4-5 декабрда болгон той негизи Кыргызстан боюнча эң алдыңкы тойлордун бири болду. Ооба. Машалла. 80 умра, 1000 үй бүлөгө жардам. 80 умра, 1000 үй бүлөгө жардам. Умранын дагы эң жакшысы мына коңшу мамлекеттерге чейин берилди. Өзбекстанга 8 умра берилди, Казакстанга 6 берилди. Калганын ушундай Кыргызстандын Булуң бурчуна таратып, өзүм мынакей кечөөнү 5 умраны чаткабыл алыс көрөм болгондуктан өзүм барып таратып, машалла. 150 семьянын таратып берип аманаттарды жеткизип бердим. Рахмат. Асыл экебизге Алла эки дүйнө ыраазы болсун. Ушундай элибиздин башын бириктирип той берип, улуттук оюнубуздун көркүн көтөрүп, рахмат. Сага да ийгилик, ден соолукта бол. Дайым жакшылыкта тойлордо жолуго берели. Рахмат сизге. Достор, ылдыйкы маррага түшкөн бойдон жогорку маррага алып бара албай атат балдар. Азыр буга чейин биз Жалал Абад облусубуздун Көкбөр федерациясынын президенти Илгиз бир тууганыбыздан маалымат алдык, керектүү сөздөрдү уктук. Мынакей достор, ыраазычылыгын айтты, элибизге ыраазычылыгын айтты, той кылгандарга мынакей. Ошондой жигиттерибиз да көп болсун Кыргызстаныбызда. Азыр эми жогорку маррага ким жеткизет экен чогуңузга өтөбүз мынакей достор. Машинага жеткизилер. Күчүңөн достор. Кетти. Машинага дейт. Кайсы палбанда кетип атат. Машинага. О, Кадыр палбан. Алды топлагына качпай, машинага алып келгилечи. Такымдап гана алып келип атат мынакей достор. Тоязы күтүп атат силерде, күн кештеп баратат. Азыр кичине бир ойын шартын өзгөртөбүз азырча. Кач, машинага жакын алып келгиле. Машинага алып келгилечи. Жетеле. Кача алдынан Машинага жеткиз. Чүнө балбан, Акылбек өзүң жетелеп кел. Чүнө. Кача алдынан токтогула, кач. Жетеле. Тарт. Келип атат. Болду, стоп, эстесин. Кимде келди? Баяс балбан, машалла. Стоп, токтогула жигиттер, токтогула. Илгиз жетеле өзүң. Машинага. Болду. Бияка. Баяс балбанга чекти беребиз.
Баяз Палбанға чекті береміз. Баяз жазып қой. Баяз Палбан, Алапқар районы Қарынкөл айымынан Баяз Палбан алдындағы нерегенат гимнаты. Баяз гимнаты. Камсы болды. Бештен Алимей екен аты. Қайман аты қандай ат? Қайман аты алғыр екен тұғандар. Қазір той иесі мындай болтады, ойынның шартын кішкене өзгертеді. Той иесі қылыш келіп қаш мен алма. Ойынның шартын 5 мараға өзгертеді, 5 мараға. Азырқы таштаған марадан есептеліп баштайды, 5 мараға чоң болғандарға рұқсат береді. Өзі. Çağırın çok babandan da baza ver gele hoşa. Baza ver. Tabii. Ay gel bak, düğünde kaldı etmez. Ya hocam çeçimge geldik. Saat 5'te taktay. Ya ıntibakta aşkıla. Hoca çeçimge geldik hazırca. Bol boza. Ne yaşlar. Apa bol bozlar ha. Жаштарға арзы қолдан келісінше қойып бердік. Болғанын нерде көп уақыт қысқа болып қалатыр да. 5 мараға чоң палбандардың аралашқанына деле рұқсат берейлі деп чештік. Ошону деле мына элдер өздері айтады тура чечимде. Ошодан тура түшүнөсүздөр, Мынакей, Көкбөрү Федерациясынын президенти Илгиз өзү таштап берем деп чечти. Илгиз өзүң жакшына таштап берип койдуң. Азыр Илгиз ылдыйга таштайсың, ылдый кымарага. Ким жогору алып келсе ушул Илгиздин атынан бир төө туугандар. Машалла, мына кетти. Жок, ылдыйга таштайсың, ким чыгарса жогору алып келесиңер. Мынакей достор. Ушул Илгиздин атынан Мынакей жогорку марага ким жеткизсе бир төө алат. Жаллабаттагы Көкбөрү Федерациясынын жетекчиси Илгиздин атынан, мынакей достор. Mınakey dostlar. Ak küçüğün biri tebeteyde takımda kaldı mınakey dostlar. Sürüldü. Жаллабат Көкбөрү Федерациясынын президентинин атынан бир төө коюлду. Мынакей достор, өзү таштап берип жогорку марага келатат мынакей достор. Мынакей достор. Мырза Кәрим палбан дейт го. Аксакал палбан. Аксакал. Ак küçüğün eski pалбан. Düştü mınakey dostlar. Oy maşallah. Suydalar qaraqlar, suydalar. Suydalar. Suydalar qara, suydalar gelsin, suydalar gelsin. Yerge düştü, suydalar gelsin. Eseppi, sevmez suydalar. Eseppi. Eseppi bol ilazıga. Kim? Жалабат областы Чаткал району Шакафтар айынан айтылуу палбан Мырза Кәрим акабызга ушул Илгиз мырзанын атынан бир төө туугандар мынакей. Атыңыз ат кимдики? Камчеков Мамбет акабыздын Самарбек деген уулунун аты, Кайман аты кандай? Кайман аты? Шакафтар экен туугандар мынакей. Шакафтар сила. Мынакей Кайман аты. Төөлөрдүн эң чоңушу. Töölөрдүн эң чоңу туугандар ушу Илгиз мырзанын атынан колонго берип коюңуздар. Жерге түштү туугандар. Келиңиздер, ылдый кымарага таштайбыз. Ылдый кымарага таштагандар айылынан Мырза Кәрим палбан мынакей Илгиз мырза койгон төөлөрдүн эң чоңуна мынакей бир төөгө таштады. Ат Самарбек мырзанын аты, ул дагы Шакафтардан туугандар. Кайман аты Шакафтар сила экен. Машалла. Ылдый кымарага жеткиресиңер $100 аласыңар палбандар, чүдегилер.
Murzakerim aka, to'y qut bo'lsin aka. Maşallah. Bu eski O'zbekistonda chapqanday chapdisiz aka. O'zbekistonda chapqanday chapdisiz qo. 100 dolar to'g'anlar. Ildixi ma'raga yetkirgan. To'yshir bo'lsa aka. Suydalar qarab qo'ygan. Cho'ng polvonlarga nega birinchi bizning janoz ketdi, bonus ketdi. Yana 4 javob tashlaydi. Maşallah. Yaxshi niyat bilan berib o'tirib kuzaymi. Shu niyatlarni Cho'ng polvonlarga nega birinchi bizning bonusimiz ketdi. Amin. Qancha el keldi, o'shalarning elning batasi tiyib, xudo qalasa. Yaxshiliklar bo'lsin. Yaxshilik bo'laversin aka. Rahmat aka. Rahmat sizlarga, ishingizga yillik. At kimnikilar aka? Shakaftar degan at dedi. Qamchiyak Mambetalning akamning ati. Maşallah. Bunda ko'rsatib qo'yib turib turmuş aka. Mana polvonlar shudagilar. Nega hozir Ilyos Mirzo qo'ygan to'ylarning eng cho'ngina bir. Ay maşallah. Chatqalar o'yini. Aka do'stlar. Javob marraga to'y bo'ldi, to'yini Murzakerim polvon oldi. Endi Javob marradan oldi, marraga yetkizsa Murzakerim aka chatqalar o'yini. 200 dollardan oldi aka do'stlar. Oldindagi ot shakaftardan. Mashinalarni aralab ketdim men. Somarbek Mirzoning ati, Qaymo'ning ati Shakaftar Silo degan. Shakaftar Silo degan otda chiqib tur Murzakerim aka. Ko'chungan jiyin oldiga qarab kelatatmi aka do'stlar, kelatat. Qaysi polvon olib kelib uratgan oldiga marraga. Ildixi ma'raga yetkirasiz, Ildixi ma'raga kimga ketadi? Mashinalar aylanadi. Chiqmoqlar. Ildixi ma'raga yetkirasiz. Ildixi ma'raga yetkirasiz kerak. Ildixi ma'raga. Ildixi ma'raga. Ko'chungan. Elaman polvonga ketadi, to'ramiz. Jo'q tushib qoldi. Elaman polvonda ekan. Aka do'stlar, Ildixi marraga yotib. Ay yoki tushib qoldi aka do'stlar. Tushib qoldi. Nam. Surilib qoldi do'stlar. Ildixi marraga Hashim aka da o'xshaydi, Hashim aka da. Hashim aka, Hashim aka. Tushib qoldi. Hashim aka o'stan tushib qoldi shu yerda, tayib. Endi ko'ramiz hozir qaysi polvon o'qiratgan. Cetele de itmak yıldığa. Malik de okşaydı, Malik de. Şakaftarlık polvon, Malik polvon da okşaydı. Ay Murat taksırdın atı kulap kaldır. Jarga var kaldır da bunda. Jogor kumarraga parasını dedim. Küçük
Balbanın bürkütü. Bunun ortasında çekiyor. Çoğu kumaraga sürülüp baratat. Kim alıp barda $200 alasın ake dostlar. İlyas Palvan değil. İlyas Palvan. Küçüğün Musaka. Bay. Kılıç bol kaldım makinesi. Kılıç. Kalksan. Hey. Ay. Düşüp kaldı dostlar. Düşüp kaldı. Жақсы алды эле жерден. Достор, $200 көтөрүлүш өтө оор болуп кетти ма? Басты. Салды. Мукарды дейт, мукар балбан алып калган окшойт. Mukar aldı okşойт, mukar balban. Bir cevap tepeleşti lapat biten. Görüyoruz. Şimdi gel odan. Ay, çık koydu. Esep. Mukar. Düştü üzerine bunlar bek. Esep, gel abi. Ya mukar balban. Kimde? Ala Mukar ayağının Akbaş Ataylı Mukar Palpan tuğanlar. At kimdi Mukar? Akbaş At'tan Alşerigen'in atı, Kayman atı.
Kaymanatı Akpaşat sıyla tuğanlar mınake. Çekti toydan keyin toykana barazım. Ылдыхы Maraga жеткиресиңер полбандар. Молодец полбан, молодец. Ылдыхы Maraga жеткиресиңер туғандар. Bir велосипед аласыңар. Ылдыхы Maraga жеткиресиңер bir велосипед туғандар. 300 olan velosiped. Ылдыхы Maraga dostlar. Oğan polbon jogorku Maraga жеткизди. Polotda okşayt. Ырысбек kimde Ырысбек? Polotda o? Ha maşallah. Ulan dostlar kim ылдыга жеткизсе bir velosiped ala turgan boldu. Allah nasip kılsa. Ulan dostlar. Dağda lekim deken. Ha ulanda. Ulanga ötüp ettir. Polotdan mı dostlar? Ay. Sıkmaydı. At basıp kaldı. Cengiz Balban oldu. Maraga görüyoruz жеткізеукен. Takımda mına Özbekistan'dagıday alıp ket atatlar. Maşallah. Mına şunday kılış gerek. Vur. Esep. Kant boldu. Cengiz Balban at kimdiki? Kökjal deydi. Maşallah talay taqazın ha. Öz çabuk türçele. Бұл Өзбекстан, Қазақстан, Тәжікстандағыдай қылып тақымда алып бардың, Балбан қандай болды? Жерден өзің алып қалдың? Түшіріп қойды болот, улан түшіріп қойды. Той беріп атқан асыл әкелерге бір дуа қыл еме. Молодец. Рахмат. Амин Аллах. Kim jogorga alып барса достор? Bir topaz eкен bu. Topaz aytıldı. Jogorku marrazı bir topaz boldu tuğanlar. Bir topaz. Jogorku marra bir topaz. Furanın canına uğrazın. Kasım ayda, Kasım topozga. Jogorku marra bir topaz aytıldı dostlar. Qaysi balban alıp baratken qara. Çok güzel turaylı süymöş alıp kalgan okşayt. Baxtiyar enin mınakey köp attıyım ketdi. Topos buğa nasip qılav ekan görөбүз. Mınakey. Süymöş qatı hareket qılıp atat, süymöş balban көтөргөн окшойт жерден. Сыналап район сыймогу булдагы жаш балбандардан келечеги алды да Кудай буйруза. Çok dağı düşüp kaldı okşayt. Bir balban tegerenip qana alıp kaldı, at tegerenip atatma, kötörüp kaldı. Jogorku marra bir topaz aytıldı dostlar, bir topaz. Kimde? Akılbek de. Akılbek balban takımda ketip atatma key. Ay döngө çıkıp kete turgan boldu, attım başını beri vuruş gerek. Akılbek takımdadı. 5 metre kaldı. 5 metrede kalgan жоқ, 4 metre kaldı Mınakey. Maradan ötküzüp жерге түшүргүлесем. Taşa boşal жерде taşa yesem. Жерге түшүргүлесem, Balban kele ver. İlyas Balban. Kim Balban? Ылдыхы Maraga жеткиресиңер. Кийинкибиздин байгебиz той ээсинен 5000 сом тугандар. Азыркы биздин Жогорку Maraga
Topozgo таштаган биздин айтылуу Алапкы району Акбашат айылынан Иляс Балбан туугандар алдындагы ат Шоколад. Бир топозго таштадым. Кут болсун. Ала бериңиз. Кагазыңызды алып алыңыз. Жок, топозду сразу жетилеп кетебиз. Топоздун колону жок. Сразу олдугасы жазылды. Олдугы марага жеткиресиңер. Той ээсинен Кылыч мырзанын досторунун атынан 5000 сом коюлган намында. Улдыхы марага жеткиресиңер, судьялар карап тургула. Балбан, биздин Алапкы району сыймыгы. Биздин акебиз болот. Шоколадта жогорку маррага урду. Илез эке. Той кандай болуп атат? Той зор. Өтө зор, а? Машалла. О, Акылбектин колунан өтүп кетти. Акылбек алып барып атып, алып чүрүп койду окшойт. Анан сиз алып келдиңиз окшойт. Жакшы, жакшы. Теке жакшы экен? Теке зор. Такымда Өзбекстандагыдай алып келдиңиз бекен? Машалла. Асыл экебиздин Камчар экен хан. жок. Асыл экебиздин бүгүн той берип атат. 3-чү күн баке. 3-чү күн да бүгүн. Адресте чоң той болот. Чоң той. Марага жеткиресиңер. Машина. Кылыч мырзанын досторунун атынан 10.000 сом. Топоз болуп атыр да. Машина да коюлат экен. Машина да коюлат экен. Чоң той болуп атыр да бүгүн. Рахмат. Рахмат экеске да. Достор, ылдыйкы маррага жетпестен ушул жерде дар болуп келип ушул жерге түшүп калды. Азыр көрөбүз кайсы балбан ылдыйкы маррага урап келди. Во. Буйрук башкача секирип атат мына достор. Во. Tekege ушундай күлүш болуп калды мына достор. Tekege коркок болгондо сааттап турмак экенбиз. Sümöş balban takımdaptır. Dostlar 10 metrge alıp bardı Aysek. 10 metrge maka dostlar aldı yerden. Urdu. Ese. Ha? Düştü. Malades. Sümöş balban. Malades. Baygen al balban anan söyleşiyoruz. Haydi bir. Bayrak düştü. Malades. Eski ceybilen tükümüş balbana keviste. Okey dostlar takımda kelatat sapan cetilek kelatat. Maşallah.
Jetkizing emi jetkizing. Ömüş balban. Bölentön. Nake dostlar. Beş başkala adamlar, domuz, altınızı, sözde, evangelizmlerin adı, beş başkala adamlar, yolun üstü motosiklet tarafından, yolun üstü, bayga futboldu. Çok palmanlarga bayga futboldu. Ömüşögeden de ketiptir. Ömüşögeden de aşıp ketiptir, nake dostlar. Nake dostlar, kim jogorku marraga jetkizse 1-0 menен bir pechka aytıldı, nake dostlar. Qaysi palban alıp baratken, qaysi palbanга nasip kılgan eken çok güzötöbüz. Bir avtomaşina tuhanlar. Şunagina. Yaş palvanlar üçün, yaş palvanlar. Nake dostlar, jogorku marraga kim jetkizse Jaş palbanlar alıp barsa, çoң palbanдар кесепке албайбыз деді. Jaş palbanlar азыр кимизи жогорку маррайга урса, bir автоунаа менен bir печка алат, наке достор. Машалла. Menen bir үй жылыткычка жогорку маррага жылып калдым да достор. Кел атат, кайсы палбан, чоң күзөтөбүз. Ай, дагы түшүрүп койду. Bir avtounаа, bir pechka, nake dostor, jogorku marraga ursa. Asat deyt. Asat balban. Aldı bu. Ulan okşayt. Bırak çoğun balbanlarga bonus kalmadı dediler. Ulan. Atiyelimdeki toyot yüzüne yaşlar için bayga yaratır. Çoğu kumlarına tribuna kalk gelezler tuhanlar. Tribuna kalk gelezler. Toyot'tan bir avtomaşına bir cılıtkıç. Bana de sardırmak oldu. Toyot'tan bir avtomaşına bir cılıtkıç. Şuleyle balbanlar. Yaşlar kaldı. Çok balbanlarına fıçtık oldu. Kelatat nake dostor, avtounаа bir жылыткыч печкага. Nam. Çok, dagı düşüp kaldı. Bir butun julup algan turбайбы текен nake dostor. Dostor, jogorу карап жылып кеттим, nake өңдү карап. Жогорку маррага bir avtounаа, bir үй жылыткыч. Басты болуп, мына сүрүлүп дөңдөн. Мынакей стадиондун өзүнө түштү. Азыр көрөбүз кайсы палбандын бактына жасты экен. Bir avtounаа ВАЗ 2107 менен bir үй жылыткыч печка, мынакей достор. Достор жарга барып такташып калды ошол жерде. Сапан палбан дейт, сапан палбан, биздин көксөрөктүн палбаны, жетип калды окшойт. Aşım jettin deyt, Aşım palban. Horozu köstün bürkütünde ele.
Palvan. Kadir Palvan da ikine gel dostlar. Hakan haydi Hakan. Hakan ekenin balazı Kasım. Dostlar jardın tüyünün sürülüp akan palvan Mekkem'de deyt, akan palvan Bekem'de deyt. Mınakey toy dey bozun deyt görermanlar. Maşallah. Üçüncü günkü toyu sözünçe özgöçe oladat. Şirin, taza, жалғыз takım. Mınakey. Sapaş Mekkem'de deyt Mınakey dostlar. Bir-birine жетпей жатыр, darдар болып кетіп атат, Mınakey dostlar. Баязам жетті оқшайды баяқ. Мырза Кәрім палванда. Бірақ чоң палвандарға бонус бүтті деген. Жоқ, жаш бала екен. Көрейінші. Мына. Сапаш палван. Сапаш палван мен нүке Mınakey dostlar. Hey. Bekembol Sapaş, Bekembol, Sapaş. Bekembol. Vur. Peke dağı şu yerге gelip kalktı, Peke dağı. Ver. Boldu. Toktop dur. Mına Sapaş. Sapaş sen. Attın ki. Bol teke sarı var. Herkesin bir taşla. Ya İlhan'da gelemez mi? Siz hoşça oturun. Siz hoşça oturun. Ошон үчүн менимде угуп койгон. Жактан судья бар дагы. Нерде жанында жүргөн дагы эсептеп баары келип атып, мен өз башта эсеп дебедим. Сапаштык. Деңгелде эсеп дебедим. Мына баары патымыз айтып атыр. Болду. Буну пайдадан адам байып айтат. Тура. Мага кара үкө. Мен досум. Үкө, мага кара. Үкө, пайдадан байып чыккан. Жок, эмне болуп атыр белде? Эмне болду? Эсеп болгон жок. Мен эсептебедим. Баштачы мынерге келгенде эле бирге жетип келбеди да баштагачы. Анан эсеп дебесем. Ой, каташтады. Патымыз айтат. Андай эми, ошондой эми. Болду. Окей. Кылычка баталар келген. İştedi. Üç gün baldı. Rahmat. Rahmat. Tekezok boldu endi. Mikrofonu ber. Sorun kut bolsun. Молодец экем. Ат кимики ушул атта чыгардың, а? Абдуали экен алды, өзү сайын. Аха, жакшы. Бул эмне болуп калды? Ылдыйда Акан экеден өтүп кетти, дагы бир палвандын колунан өтүп кетти. Дардардан келдиби? Дардардан келди. Машалла. Бүгүн Алла насип кылып, бир автоуна бир печкага буйруган экен да.
Молодец. Той кылган Muratbekovтердин үй бүлөсүнө Асыл экебизге бир дуа кылайм. Санжар эке, кыл чекелерге. Амин. Артына ден солук, үйлөрүнө тынчтык. Шакилерге рахмат чоң, шунча той берди. Ушул кылган дуалар бар түстөн түс дейсиң экен. Амин. Аллаху акбар. Рахмат укам. Дагы 1-2-3 сорун коюп, балдарды кичине ойносун деп ташташты. Азыр көрөбүз кайсы палбаны жогорку маррага жеткизет экен. Маррага Эркин эке. Молодец. Молодец Эркин эке. Ылдыйкы маррага өзүңүз урупсуз эке, машалла. Молодец, молодец. Той ширим болуп атабы? Молодец. Машалла. Өткөндө ушул балага 13 ноябрда Азат тууганым чоң аламан улак кылып берди. Мага болсо бир машинаны подарка кылып берип турат азыр экөө. Машалла. Алла разы болсун. Ушул баланын тою болду да 13-үндө. Өмүрү узун болсун. Калган болсун. Ай, машалла. Молодец. Достор, кетти, кимде? Акылбек Балбан. Машалла. Акылбек Балбан таштады. Оркумаррага Акылбек Балбан урду. Мурат ака, ким чыгарса машинага апарат экен, айтың. Жок, айтың. Будан кийин кезек. Orada burma eşlik edin. Ana bismillah. Давай. Başla. Туғандар машинаға апарат кестер машинаға. Машинаға апарастар, туғандар машинаға. Балбандар. Dostlar, teke daha kılıç bolup kaldı. Torpakтай болады. Молодец, достар, машина қалып барда $100. Қара балдарды қара. Машинаға, полбандар, машинаға. Машинаға, туғандар, машинаға.
Kaytar. Aka döngga chiqib ketdim aka do'stlar. Aka döngdan qana tushib kelatadi Raymalo G'ayzi polvon. Yo'q, Malik polvon. Tushirib qo'ydi. Do'stlar, döngdönni olib kelib mashinaga jetkiza olmay qoldi Malik. Tushirib qo'ydi. Hem hozir kim olib borsa, baygen oladi. Shuni bilan o'yinda jin tozaqtaga kerak. Soatdagi 4 bo'lib qoldim aka do'stlar. Hadi. Neyse. Ak küçüğün Melis polvon aldı. İlyas polvonun akezi. Dostlar. Çıkayı veremeyeyim. Nels Balban. Ay maşallah. Nels Balban'da gel attıra. Bak başaktan Nels Balban'da gel attıra. Başına. Beka badosh. Beka jetlagilar. Ben Melis Balban'ı alım alana. Umranı berip koyla. Polvonlar turtdular Umranı. Beken. Umranı berip koy. Nurlanı kim beri? Eller unutturlar. Jön turmuşlar. Hiç. Bergen. 3 günden beri şundan gelse baş tortuz düşedi. Her kim akıllı götürür. Umranı kim? Umranı. El gözden uşul bizsin jergilikte blogger Nurlan'a uşul neseni yıkarıp koyaylığa ruhsat ettiğinizler. Ekibiniz kanka bir ses Jim kuraylık olup terbiyenizi görseteylik. Bu yerde öңөрүп berem dep niyet kılganlar öңөр bir taşlap koyayın degenler var. Oşaları dile siylap koyaylık. Bir başkarış öte kıyın nerse. Bırak bardığın gönlünü alaylık. Akıbek'in gözü verdi. Aksakallar, bardığın kavşayda malumat verip Celalbay kalgan, Üyünde Darayan, Kramvalkan balbanlar, Aksı'dan, Özbekistan, Kazakistan, Tajikistan'dan görüp atar. Buna uşu elibizge mıktı hizmet kılıp berip atar. Uşula kavuşka razıçılık bildirip, asıla kavuşuna kese bir umura tapşırdı.
Allah olsun amal kıl kesinlikle. Nurlan. He Nurlan. He Nurlan. Atış emgegin senin için mi kalakta? Bizim şu derke Oğuzlar rayon, Çatal rayon, Kırgızistan'a tanıp жүрген жаштардан bahsediyor. Tuğanlar, şu günler cetkizken Allah tamamına çeksiz bakmalar oldu. Peygamberimize salavatlar oldu. Atayların tülülüğünde cetkiz almadım buna Allah niyet kılmına. Aslında geçirip dostlarıma, tuğanlarına, şu toy kılganlardan vardı buna. Kırgızistan'a. Allah'ın varlıklardan razı olsun. Şu varlık yaratlarım Allah asıl eke üstü ömür uzun oldu. İmanlı insanlardan hep olur. Sen Aksakal. Allah. Rahmat tuğanlar, toy kılganlarga, gelgenlerge rahmat, çapkanlarga rahmat. Malades. Razı olgula, razı olgula. Aka dostlar, mına ушинтип жараткан Кудай насип этип 2023-жылдын 4-декабр, 5-декабр мына бүгүн мына ушинтип урматтуу туугандар 4-декабр, 5-декабр мына 6-декабр эс алып туруп 7-декабр ушу жерде кызмат кылган палбандарга, колу кошуналарга, конок баккандарга şu Alavqa territoriyasında bizim жаш балбандарыбызга жакшы оюн уюштуруп берди. Muratbekovдердин үй бүлөсүнө, Аширбек эге, Асыл экеге, жана башка тууган уруктарына Аллах эки дүйнө разы болгон болсун. Жараткан Кудай баарыбызды ушундай тойго жеткирген болсун. Кийинки тойлордон көрүшкүнчө сак саламатта болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.